Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Equity Bank. Equity Bank, you are back to school bank. Ni tariki 30 mweri wa kana mwaka wa 2019 na ni muthenya wa muthia wa mweri uyu tugakihoka ati no watindia thayo na tugakunyitwa geni thiini wa metha itu ya Mohoro ya Gikuyu TV Hwa-Ini wa umuthi ni mathatru atani getha tuko tukigira mweri wa 5 na ugikuyu no ukiuge ni mweri wa mugira njera guyoka no watindia thayo uria wothe ukoretwo gika muthenya wa muthi na gwira kaingi aikoro kuma na mihege tiganite icino cia batu na cikuruko cia muturire we hinya hoyo muthenya ungi wa rucio korwo gitungania maria uma na mukana maria gutanya muthenya wa umuthi metha-ini itu ya Mohoro kwamukira na moko meri Hwa-Ini wa umuthi ni njitao KAMAU WANJIRU na ni ngeto WANJIRU wa MWAURA hamwe na mara tukwaririe Hwa-Ini wa umuthi ni ati Natali Kinuthia uria ni mukwirwo munene ngero-ini ya IV Wangeshi kuregana na thitango nake gavana wa nahau kabira wa kaunti Nairobi Evans Kidero undu mwe na aru nake ni makorirwo makirekerio na njira ya bodi muthenya wa umuthi na muingi kururungana mucii munene wa Nairobi ukimenereria ungumania uria ukoretwo uhukitie bururi tukumurika megie wonjoria megie kambuni ya Kenya Airways gukorwo igithii na mbere ikiingira thiini wa mutororogo wa wandikithia wa hathara no tukorwo tukimurika ciegie mathako tugitongorio ni Ken Maina uguo itikira gukorwo ugitwarana hamwe na ithui no ririkane ati no ukorwo ugitwariria kwitukira gifugu 7-2-8-9 gifugu 3-1-1 nima nenda-ini cia kiriu haria mena njira cia guthie kuu no ingire thiini wa rurenda rwa Facebook ni Gikuyu Television no ukorwo thiini wa rurenda rwa Twitter ni TV_Gikuyu twaririe gwira kwanene ni kwendana reke tuigue mugambo waku mohoro-ini maitu Hwa-Ini wa umuthi Mutauri tunajira CIIKO Hwa-Ini wa umuthi etagwo Susan Kibe tugakunyita ugeni thiini wa gikunjo gitu kia Mohoro ikereka ria mbere tukiambiriria ni ati muthia uria wari gavana wa mbere wa kaunti Nairobi Dr. Evans Kidero mari hamwe na andu angi 7 ni marekereirio na njira kana marekereirio ni igoti na njira ya bodi ya ciringi milioni 8 ari ni mbeca farifari kana bodi ya muigano wa ciringi milioni 20 oro mundu aya anana marakoretwo mangetheirwo ni thitango ciegie ugukorwo mekuruhanetie na ungumania wa kigina gia ciringi milioni 68 mwekwerwa munene hari njuragano cia uria wari murutwo wa thukuru wa University IV Wangeshi niwe Natali Kinuthia ni areganite na thitango cia gukorwo ati ni anyitire itemi hari kuraga murutwo uyu Kinuthia etikire thitango ici cia uragani thutha wa uthuthuria wake meciria hariwe ukorwo ukionania ati ni murugiririku ke meciria na uguo no wakorwo ari na uhoti wa gukorwo agithomerwo thitango ici mudikitwa Mohoro nwe Wanja wa Moru ikia tutarire ripoti no na njira ndaya makiria thutha wa igoti gukorwo kiruta mwerekera mweri 15 mweri uyu turi iguru ria Natali Kinuthia uria niwe mwekwerwo munene wa gikuo kia IV Wangeshi gukorwo agithimukana hihi ena thina wa meciria ni akinyitio igoti-ini umuthi Kinuthia akinyirio mbere ya mucirithania munene Stephen Githinji igoti-ini ria Eldoret kuria akorirwo akiregana na thitango ici kuringana na riboti iria cikinyirio igoti-ini ni ati Kinuthia ndari na thina o wothe wa meciria na no ahote gwitika thitango ici wakiri wa Kinuthia Biu wa KAMAU ni oritie igoti rikorwo rikirekereria Kinuthia na bodi kuria akorirwo akiregana na ihoya riri oho jaji ni akorirwo akiregana na ihoya ria kurekereria ngari iria yahuthikire ni mwikuwirwo uyu kugerera wakiri Violet wa Kima family no ya IV ni hoete igoti rikorwo rigicokia cira Nairobi na kuria jaji areganire na ihoya riri ni kuona ati igoti riri ri hakuhi na kuria njuragano ino yahanikire na no kuo aira a cira uyu mari Girifotera Gikuyu TV Jeta Wanja wa Moru tukimurika ripoti igene atiriri bara ya kwendana na ndamathia ya ungumania bururi-ini irathi na mbere ukorwo ikinyitithio thinga makiria gikundi kia andu kuma ciama itari cia githirikari ni gitabanirie mururungano wa kunyitithia thinga
bala ino ya ugumania bururi-ini. Ando aya aria mekwihubite matonya marangi mutune rungu rwa the Red Vest movement ni makorirwo makimenereria thirikari ya Jubilee iri rungu rwa mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta makiuga ati ndikoretwo ikingethanira na ungumania toria yeranire a Kenya. Ikundi kana gikundi gigitafanĩria mũrũrũngano ũyũ wa kũrota thirikari orĩrĩ honge itiganĩte cia gĩthirikari irathi na mbere gũkorwo igĩakĩrĩria na njĩra nene makĩria mbara ĩno ya ũngania kana ya ũici wa mbeca cia mũingĩ thĩinĩ wa honge cia gĩthirikari. Ameshindwa kupigana na corruption, ana PR mingi na yeye mwenyewe ameacknowledge kuwa ameshindwa na mnyama huu. Kwa hivyo sisi wa Kenya, nchi ni yetu, hatutashindwa, tutajitokeza kimasumasu, tutajitokeza na nguvu zote tupigane na mnyama huu ufisadi. Na kuri uhoro wake hani ati afitha umwe wa mboto ya kibiraro ya KDF ni oragite andu atatu a nyumba yake na thutha ucio kwiuraga giko kiria ekeire mwena wa Jua Kali county ya Uasin Gishu. Afitha uyu na uria urakulikana ta Harun Tionyi kuma kambi ya biraro ya Lanet county ya Naikuru atafanirie ngero ici hari mwendo wake tatawe na uria urakoretwo kana uria urahete wikaro mwendo wake o undu na mamawe uria wikaine ta Bernard Muge. Aikari a Jua Kali county ya Eldoret matungirwo ni kimako thutha wa Harun Tionyi uria ni mundu muhoreri na mundu tari maundu maingi gukorwo oragite andu nyumba yake. Anarudi kazi leo asubuhi. Sasa akaenda huko hivi akasaini bunduki. Alikuwa ameacha huko. Sasa ndio akakuja akachukua leo asubuhi saa 10. Ndio akaanza hivyo. Dorcas Lolion uria ni mwendo wa Tionyi orire kwa tatawe thutha wa gukorwo mena ngucanio na Tionyi. Kuringana na aira adetwo eno eri aya marari na ngucanio iria ciracungireirie Tionyi gukorwo kiratha tatawe Rose Sang uria ni wa ukuru wa miaka 60 riri arageragia gutigithukia bara gatagati ga Tionyi na Rolinyo fanya ya ili aweze kufanya tendo hilo mbaya. Na kukuja kwake yeye ameshinda hapa nyumbani karibu siku 4. So leo ilikuwa siku ya 4. Alishinda hapa akitembea na ndugu yangu juu na chini, lakini ndugu yangu hajaweza kujua ile kitu ilikuwa inamsumbua kwa akili. Lakini jana jioni walikuwa pamoja wakikunywa pombe katika klabu nyingine huko chini Jua Kali Center. Sasa asubuhi kuamkia leo jamaa alikuwa arudi kazini. So na mrembo wake huyo mpenzi wake alikuwa arudi kazini pia juu anafanya ni mwanajeshi pia. Alikuwa arudi kazini pale barracks Moi barracks RTS 9K. So huyu mpenzi wake ndugu yangu akamwambia kuja twende nikupeleke nikuache kazini mimi nikienda nyumbani nijitayarishe nirudi kazini juu alikuwa arudi kazi leo. So kuamuka huyu mrembo wake akawa amejitayarisha. Ukuja ni kama vile tunasikia kuna maneno alikuwa anakosania ambapo hatujaweza kujua ni yapi, lakini alikuwa anamuomba mama amsaidie kusuluhisha hii maneno. Lakini sasa ni kama mama alimwambia wache ifike asubuhi kulingana na maoni yetu. Wache ifike asubuhi tusuluhishe hii maneno. Sasa katika ya hasira akaanza kufyatua marisasi ovyo ovyo. Ikafika wakati akaingia kwa nyumba akamaliza mama. Ni mama wa kambo, stepmother. Akatoka nje akamaliza hiyo mrembo wake, akamchapa risasi. Risasi kadhaa kama 30 hivi tukiangalia kulingana na zile ziko hapo chini. Thutha wa kugera ngero ino ndanatigithiria hau amwarathire kwa mama we kuria ni kilomita 3 kuma kugwa tatawe kuria arathire na aratafania ngero ingi ya kuraga mama we Bernard Muge na gucoka kwiruta muoyo. Toka akakimbia kwa ndugu ya baba huko chini na gari. Anaenda akifyatua risasi ovyo ovyo kwa gari vile anaenda kuelekea kwa baba. Akagonga mlango ya kwanza, mlango wa pili, akaingia kwa nyumba na gari. So kwa bahati mzuri ama kwa bahati mbaya, mama stepmother tena huko chini sasa. Akaamuka, akashika mtoto akimbia kwa jirani. So kidogo anajaribu kupiga simu apigie mzee yake. Kumbe aliingia kwa nyumba akatoa bunduki akachapa baba risasi ya kichwa. Akammaliza. Kisha akatoka nje, akafyatua risasi nje alafu akaenda nyuma ya nyumba na akajifyatua risasi pia. SCPD wa Eldoret West Zakari Mituko ni kirete ripoti ino mikode na kuria augite ati nimeguthie na mbere na uthuthuria ngina momenye gitumi gia gukorwo acungireiri ikuici. At the moment going on with investigations. Gikuyu TV Jitawaja wa Mohoro.
Tukimurika riboti gikaunti ya Narok ni ati tutigutiganiria uthingiriria wa uhetukia wa watho wa maiganana gatagati ka atumia na arume kuona uyu ni undu wagiriirwo gukorwo githingatwo turia gatiba yathirire. Ritari ririkitu ni mubunge wa kaunti ya Narok Nweso Pantuya na uria uririkanite abunge arunake makorwo magithingiriria uhetukia wa watho uyu thiini wa bunge kuona maundu maya gukorwo magicemania namo ni maundu maritu ari ni ta maria ma gukorwo magikana magutigirira ati bunge ya bũrũri ya gukorwo ikibunjwo. Mubunge uyu aritie miario ino hindi ya kuheana kigena kia basari undu umwe na kuheana mashini cia gutuma nguo kuri ikundi itiganite cia atumia kaunti-ini ino ya Narok. Tumejaribu huko juu ni kama inashindika, inakataliwa. Lakini sasa inaanza from bottom up. Na ikianza kutoka chini itakuja kama revolution. Katiba imetupatia hiyo nafasi na hakuna mtu ataichukua. Na riboti hiyo niyo igukorwo igituhe kanya ga kwamba guikiria oro hanini no ririkane ati no thi na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ kũhĩtũkĩra gĩbũgũ 721 8 3 1 no igire thĩinĩ wa rũrenda rwa Facebook ni Gikuyu Television no thi thĩinĩ wa rũrenda rwa Twitter ni TV_Gikuyu twairia kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yaku mohoro-inĩ maitũ hwa-inĩ wa ũmũthĩ tũngĩona kamwekete gũkorwo tũgĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri ciaku tũgĩthiĩ mũthia wa mohoro maya ma mũthenya wa ũmũthĩ.